Košarkaši Denvera u ludim kostimima krenuli na meč. Kada se pojavio Jokić, usledio je pravi šok. Dokazao da je Srbenda. Košarkaši Denvera na gostovanje protiv Minnesote krenuli su obučeni u urnebesne kostime, svi sem srpskog asa Nikole Jokića. Somborac je bio jedini igrač Nuggetsa koji je odbio da učestvuje u maskiranju povodom Noći veštica i na aerodromu se pojavio u civilu. Na konferenciji za medije pred gostovanje novinari su pitali Nikolu da li će se maskirati, na što je on kratko i jasno odgovorio ne. Očigledno je ispoštovao i svoju tradiciju i odlučio da se na Svetog Luku, koji pada istog dana kada i Noć veštica, jednostavno ne maskira. Na kraju je i održao obećanje. Dok su njegovi saigrači paradirali prerušeni u košarkaškog sudiju, Michaela Myersa, Kena, Čudovišta, Taylor Swift, Nikola se pojavio u crnoj trenerci grbom kluba za koji nastupa.